Moravičkom okrugu postoje zaista lepa mesta za odmor. Opština Gornji Milanovac prednjači u broju domaćinstava koje se bave seoskim turizmom. Silvija, da li gosti već stižu u sela Takovskog i Suvoborskog kraja? Gostiju već ima. U selima u okolini Gornjeg Milanovca već godinama je bogata i raznolika ponuda. Za goste koji vole odmor u miru i tišini u ponudi je 600 ležaja u 83 domaćinstva koja se bave seoskim turizmom. Milanovački kraj, osim što ima prelepu prirodu i bogato kulturno-istorijsko nasleđe, ima i domaćine koji se zaista trude da gosti uživaju na selu. Jedna od nagrada koje je Turistička organizacija Srbije dodelila za podizanje kvaliteta usluga i promociju turizma za 2010. godinu stigla je u selo pod Suvoborom. Turistički cvet za najbolje seosko turističko domaćinstvo pripao je porodici Jevtović u Leušićima, a u čitavom kraju sve je više domaćinstava koja se opredeljuju za turizam. Sva domaćinstva su izuzetno lepo opremljena, naravno gostoljubivi domaćini, tako da imamo i veliki broj gostiju i očekujemo u ove godine još veći broj gostiju. Obično su to bile porodice, sve populacije, svih uzrasta. Međutim, u poslednje vreme sve više mladi se interesuju i sve više dolaze u grupama. U domaćinstvima u Rudničko-Takovskom kraju za turiste su na raspolaganju bazeni, saune, staze zdravlja, a od ovog leta tu je i specijalni etno-fitness na srpski način. Srpski spa podrazumeva masažu malinama, piling projnim brašnom uz relaksaciju na zobenoj slami. Na kraju specifičnog tretmana obuvaju se spa čarape od prave vune. I evo da ne otkrivamo sve detalje nesvakidašnjeg wellness programa u kojima će gosti u gornjomilanovačkim selima od ovog leta moći da uživaju. Ovo je samo jedan mali deo onoga što svi oni koji žele da borave u Rudničko-Takovskom i Suvoborskom kraju mogu vidjeti i doživeti.